Sumaqpachapunglla llakiyarinapash. Imashnacha masiyukuna tukuykunallata aliguman kashpaka alipachami kapankichik. Ali shamishka ukuna kana hupaychik runa llaktakunapa kawsay rikuchiy antagoman. Ñukapi yanapak Rafael Pérez Anrango kapani. Kay kutaka chiquitipi kana hupanchik Saquiripan kay Imbabura markapi kay mama llakta Ecuadorpi tukuy kay alpapachapi kawsakunaman. Viernes Santo punllapi kana hupanchik apunchik llakikunapi urmashkakunata yuyarishpa kanakunamanta. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaktakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Su servidor, quien les habla, Achil Karashka Rafael Pérez Antranco. Estamos en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Estamos en Viernes Santo. Sinapacha apunchipawa simang yaykuykunata paktachinakupam. Sinapacha Viernes Santo niyang purikuna kay sinapunchipawa simang yaiti kunawang kimir kunawang puchukaspa paktapang
Puro pastorito. Tayang baik. Lu taganya apa ya, Mas? Una canción kawat, manda que me Mas.